Igitondo cyiza kuri wowe utwumva mu masaha ya mu gitondo, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mudukurikiye. Ni amakuru agezweho muri kino gitondo, by'umwihariko tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, politiki na diplomasi biri kuvugirwa muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri kuvugwa M23 ihora ishimangira ko ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ndetse ko bavukiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ngo bari guharanira kwishyira kwizana k'umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga yuko batazigera bemererwa cyangwa se leta ya Kinshasa ibabwira yuko batazigera bemererwa na rimwe kubahereza uburenganzira bwo kwisanzura muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo dore ko kino gihugu gifite amategeko kigenderaho ndetse kidashobora gucumbikira umutwe w'inyeshyamba cyangwa se korora ibibi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yo gushyiraho igihano cy'urupfu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo babe babasha gukanga bano baturage bita ko ari aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko biza kurangira bibaye by'ubusa, ahubwo barushaho kuzamura umugara ndetse bakanavuga yuko bayoborwa nabi ndetse batishimira imiyoborere ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage cyangwa se bano baturage b'abanyamurenge, by'umwihariko ni abaturage bavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeza kuvuga yuko nabo atari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangiye kugenda bicwa umwe kuri umwe. Nyuma yuko mu minsi yashize byari bisa nkaho byacogoye, nyuma yuko mu 23 yari yaramaze kugenda ihungisha bano baturage, ikagenda ibazana mu duce tumwe tumwe bari baramaze kugenda bigarurira, ariko mu minsi yashize ni ibintu byagiye bigaragara. Yo 23 iri gutsindwa cyane bikomeye, ikagenda yirukankanwa ku mirongo y'urugamba, ikagenda yamurwa uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye, uduce twishi M23 yari amaze kugenda yigarurira, twamaze kugenda twigarurirwa n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, uyu mutwe wa Wazalendo uvuga yuko ari umutwe wiganjemo urubyiruko mu gukunda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugarura umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko higanjemo kuva ku myaka 15 kuzamuka ukagera kuri 20, kuva kuri 20 ukageza kuri 25, kuva kuri 25 ukageza kuri 30, ukava kuri 30 ukageza kuri 35, kuva kuri 35 ukageza kuri 30, kuva kuri 30 ukageza kuri 25, ukava kuri 25 ukageza kuri 20, kuva kuri 20 ukageza kuri 15, kuva kuri 15 ukageza kuri 18, 17. Abo nibo biganjemo benshi cyane, usanga ari abapete bakiri batoya cyane ngo bakunda igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu buryo bwo kugira ngo babe babasha kugarura umutekano ndetse no kurwanya umutwe w'iterabwoba ikomeje kugenda ihungabanya umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba bwa mbere ugeze kuri imiyoboro, urebe ko wakanze ku buto yanditseho subscribe, nurangiza ukoresha nurangiza ukanda like, hasi muri comment ushyire mu gitekerezo cyawe kugira ngo bijye gufasha kubona amakuru n'ibiganiro tubahereza amasaha 28 kuri 28. Abadukurikiye banje kubashimira, Imana iguha ubuzima buzima, amafaranga y'ibyo kurya. Katwinjira politiki na diplomasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gace ka Uvira, inyeshyamba za 23 zamaze kuba zahazenguruka ndetse zihatera amatako bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo n'abasirikare batari bake b'abarundi bakomeje biganza bagenda barekura bava muri uyu mujyi wa Uvira ndetse bagenda banegera inyuma, kuko bitewe n'uko M23 isigaye nayo iraswa, nayo igasubiza amasaso, bitewe n'uko M23 mu minsi yashize yasaga nkaho yakonje. Abasirikari bakiri batoya biganjemo kuva kuri iyo myaka twagarutseho inyuma, binjiye mu ruhande, binjiye mu barwana ku ruhande rwa Wazalendo ndetse afatanyije n'abarundi, bikanavugwa yuko uyu murundi uri gukomeza rero kwitanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu bwitange bwaba bugiye gabanyuka bitewe n'uko hari abasirikare bamwe na bamwe Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda azamura abakora muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga yuko ndetse n'intwaro nyinshi bagiye bohereza zigiye kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko mu gihugu cy'u Burundi hari hasigaye nkaho nyine igisirikare cy'u Burundi gisa nkaho cyose cyashire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikanavugwa yuko rero Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko u Rwanda cyangwa se nyuma yuko ubwigenge bwabonetse muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta kabuza azahita yataka kino gihugu cy'u Rwanda. Akongera akanabishimangira akavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyangwa se cy'abaturanyi kibi, ari igihugu kibana nabi mu buryo ubwo aribwo bwose. Bakomeza kugenda bashinja rero kino gihugu cy'u Rwanda gukomeza kibanira ibihugu bigiye bitandukanye nabi. Gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amasezerano bamaze kugenda bagirana n'iki gihugu cy'u Rwanda agiye kuzashyirwa mu bikorwa ku itariki 20
27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ibyo rero nimara gusinywa cyangwa se bakagira imikoranire myiza, ntekereza ko ibindi bizagenda bicogora ndetse n'umwikomo bagendaga bikoma ku gihugu cy'u Rwanda, ibyo byose bizahita birangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi nawe agatangira gucyura ingabo ze ndetse n'intwaro zigiye zihambaye, dore ko ubutunzi bashakaga bamaze kugenda babubona 5 kuri 5. Imbarwa mugeze kuri miyoboro, reba ko wakanditse ku buto yanditseho subscribe.